नेवा आइडल स्पोन्सर बाई सेल्पे सबै सधैँ सपोर्टेड बाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार डिस होम फाइबर नेट एक सही कनेक्सन DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै छ है डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभुपे वालेट अब मोबाइलमा संगीत ख्या नेवाता जिलजी बेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थोकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपालीया नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा आइडल नेवा नेवा आइडल नेवा आइडल या ऑडिशन जुई टेंगुदु अले थाना ऑडिशन ने बोटी काय त यको भाषु मेजुबी थाना चाया दिगुदु वे कपि एकदम एक्साइटेड जुया थाना बोटी काय त अले नापम नेवा आइडल जुई त चाहिँ थाना चाइ दिगुदु जास वे कपि गुली तयारी यानु वइचौदु वे कपि नप छका खाला बला यावनी जास नेवा आइडल थाउ थाना किपुया नेपाल भाषा एकाडेमी सञ्जुया चंगु नेवा आइडलिया लिपाङ्गु अडिसने छया दिपि सकल भाजु मेजु पिन्ता जिरोजिना सुवाल पाखे लसकुस व पिन्तुना जास जी थाना छया देबी कन्टेस्ट नाप पटिजा खला वाला नै या जजलपा छि अडिसन लागि छया दिउ ख तयारी लागुली दुरे तयारी दुए हामीले तयारी मयासे ऑडिशन घेना भयो एक्साइटमेन्ट भन्छ मोहन जुनजिन्छु गाले एक्साइटमेन्ट सानो भजी चाहिँ नर्भसनेस चाहिँ ढोका छारा जस पनि यनि मिहालमा आउ जा चाहिँ भज तयारी दुसाला एक्साइटमेन्ट दे मालम दु एक्साइटमेन्ट न दु तयारी न दु नर्भसनेस न दु नर्भसनेस एन्ड दुने वनी जो जस्तै न्यने ठेनानी सूर्य ढुङ्गा टन आयो वनी छिता चाहिँ यको पिन्तु नादु छिटा योगेको सुबा जजलपा छिगु ना तयार बबिता बज्रचारे छिटो दक्ले नापाले धन्यवाद आइडल याली पाङ्गु लाइभ अडिसन यको लसको छ लसको छ अलि छिटो थ प्रोग्रामी बार चाहिँ गर्न छिला जिम श्रीमान अनना नाच गरे अन श्रीमान दया ए छिटो चाहिँ श्रीमान पाखे नै थके लागि चाहिँ यको हपादु हजुर सपोर्ट एकदमै सपोर्ट दु छिटो भिन्दुना त्याका जजलपा छिगु ना जिगुना शैलेश बजाचार्य अले गन्निसिन चाया दिले छि जी यला न्याख चुक दग्ले नापाला छिटो धन्यवाद आइडल याली पाङ्गु अडिसन यको लसको छ दु सुरादु गुल्तको तयारी दुदे तयारी ठिक नाइदु हजुर सेलेक्ट जी रहे चाहिँ आशा दु आज के यो ख आशा दे माला थोय प्रोग्राम के जाव छिटो भिन्दुना छि सेलेक्ट ज्या दे मले जुगेको सुरा यको सुरादु जजलपा छिगुना जो बिना साई अले गन्निसिन चाया दिले छि पाटन छे मास्क सकल कान्दिल ए हसुर हस अले छिटा दक्ले नापा धन्यवाद आइडल याउ अडिसन यको लसको छ सुखाए छि गुल्तको तयारी दुथे गुल्तको एक्साइटमेन्ट तयारी दु छिटो मे हाले दिउ गुल दादा त थे जी दट 5-6 वर्ष 5 वर्ष त हजुर थयुठो प्रोग्राम के गन्न छि सिका चाहिँ दिउ ए जी पासा चाहिँ नि पासा तया चाहिँ सिया भयो छिटो यको बिन्दु जजलपा छिको नाम छु थे श्रीना साक्य अले गर्न जाय दिउ जी किर्तिपुर लोडे गलानी से बाक छिटो धन्यवाद आइडल अडिसन के यको बिन्दु नाला सुख धन्यवाद अले गुली दादा त छि 14 वर्ष अले त मे हाला दिउ चाहिँ गुली वर्ष जी उलीला म हाने 1 वर्ष त जी ए ट्रेनिङ काय हजुर छिटो त बिन्दु ना दु थो प्रोग्राम सेलेक्ट ज्या दिस हस जजलपा नानु सँग नाछु थिएन नानु सिल्भिया प्रजापति अले गन्न वइले जी खपेन ए अले थाना मे हाल्दे त तयारी ला दु तयार नर्भस मर्जु थिए बडी जग्गा
तर दुनिया चाहिँ मलाई काला छ नि अले छि छि चाहिँ मे पिन दुला मे हाले पि यो कति मारु नानुए ख काछि त यो गइको भिन्दु ना सेलेक जी मानिसा जी जोजलपा सिगु नालाई जी मोनिस मानन्द बजाचार्य अलि गर्दैन जी सामुखुसी हो मे हाले त्यो गोदा त देखछि जी म चाहिँ अलमोस्ट म मिहाल्यो चाहिँ 12-15 वर्ष थियो नेवा मे हाले त्यो नपाना नेवा मेन हाला नेवा मे मोस्टली मिहाल्यो चाहिँ हिन्दी नेपाली छ नेवाले चाहिँ छोडिदिनु चाहिँ आज तो नेवा आइडल के जा नेवा मेला आला अप हाल्दै मान्ने हजुर आपराइट सेन्स लुटुका अलि छिटो नि हप्पा मे हाल्दा सपोर्टिङ अबाउट यु यो कोही लसको सब भिन्नाले नेवा आइडल हुन्छ यो कोही सुबह नेवा आइडल जोजल्पा छिउना छुटे जिगुना सुशील साई हजुर सुशील जो गन थे जी ये ल पाटन वडा नम्बर 9 बने ए सुमेत्रो ने सब फुलाङ्गो नेवा लोकम आगुमे वरिष्ठ गीतकार संगीतकार नवमी आलामी रत्न बियोसी जुहाला दिगो सब लोकम आगुमे ने गीत पुराया आसाली सोसा राजमहलिया यही पुबजारे थातन म्यूजी मामजी राजमहलिया यही पुबजारे थातन म्यू द्विमामजी थतनम्यू द्विमामजी दिक्कजुया जी ऐला तो ना वलजिगु दुने शे सोबुना दिक्कजुया जी ऐला तो ना वलजिगु दुने शे सोबुना पीर तना ये को ऐला तो ना वलजिगु थो चेहरा शेना वलजिगु थो चेहरा शेना सुबह बाला तर दला सुबह सुशील एकदमै बाला होला तुम्ही तसं थाकू हा जिरंजना ढोमाचा बनायचे कन छि एक सेबले छि क्लास एक सेना मतलब कन सेना चाहिँ नापा चाहिँ जी थौस्या लगभग 15 वर्ष नि बाध्य शिरोमणि घराना रे यसले पाटन ढोका अशोकवाल ए युलिको छ अनि जी शास्त्रीय सङ्गीत छुम्बजा देन्याना 5 वर्ष त्यही 5-6 वर्ष जियान शास्त्रीय सङ्गीत सेका अनि लिबा चाहिँ जियाथो आनो चाहिँ त्यो सङ्गीत यो पेसा याना वया जस्तो होटेलले म्याली खैजी चाहिँ अहिले चाहिँ नेवा आइडल जो गाला हो शुभले चाहिँ नेवा आइडल जो नेवा देउ लागि छौ चाहिँ तन प्लेटफर्म रिफुगा चाहिँ मति लुइगा चाहिँ जितन बाकेर भएको यो कोहीको सुबा नेवा आइडलले जुन मलाई चाहिँ माइना भोलि कहिदिन मलाई म्या तस्क माला मिन्जिनले सिउ मतलब गुली क्लास केटाहरू गुली सर हो मलाई 5-6 वर्ष क्लासिकलै सेन्दियो आठु चाहिँ छि ब्रेक एन्ड दिने यान्दी भन्दै मलाई अझ त्यो निरन्तर चाहिँ क्लास हाना चाहिँ सुरेन देश चास सेलेक्ट जुल बस कस्तो छ त जोजल्पा छिउना छुटे जिउना 26 वर्ष चाहियो हजुर छि पहिला नै मे सेना चुन्डे कि खासै लागरो आवाज पासै नपाए चनाएको हजुर सेलेक्ट जु हजुर जसो गरे यो भिन्दुरा दुछिरा मलाई गुडु मिनिङ त्यो नाटो जी सञ्जय प्रधान यो सुथे नपाने पनि बाल हात नि त्यो एकदम तल चान्स गर्यो नेवा लागि नेवा आइटम मलाई सुरेन्द्र सुथे नपाने
जिगुछिया तिकी जाला सुतेन पान्याबुले जिगुछिया तिकी जाला जावया चिता थनाबी अले जिजायाता भम्जिता लसकुसयाते लसकुसयाना जिता कोठा तैते अले जिजायाता भम्जिता लसकुसयाते लसकुसयाना जिता कोठा तैते सुतेन पान्याबुले जिगु कोठा जका जावै गुमकु जिगु कोठा जका जावै गुमकु सकसिया कोठा जा द्वा द्वा वनी गन गन जा मरु अन अन हेवना नीला नीला छा जा ढाकी गन गन जा मरु अन अन हेवना नीला नीला छा जा ढाकी सुतेन पान्याबुले Seriously, तो नेसमा चाहिए उन्हें तो चेतना जी बोल बाला 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 सिंगर सुरु म सिंगर सुने सिंगर सञ्जीव प्रधान हजुर अब यहाँ जिना ठेस म जाजनी बाला मेरो चोइस तसँग बाला मलाई जुन सहयोग जुन क्याटेगोरीले हो मतलब चाहिँ ठ्याक्कै म्याच हुन्छु मेरो उसका बाला जास्न सेलेक्ट छु बिजा ढामा छ बेटा छैन मलाई जजलपा जजलपा जुजुलपा जजलपा नाच्छु नेछि जिउ बिना साई हजुर गन मेसिना चला देखि हजुर गन मे जी पासा छ नि उत्तरामानन्दर हजुर नबसेना छ हजुर सूर्यान्डी ससा आले बिहान स्वेगो मञ्जुलरी छन्ता छका हाँक्न स्वेगो मञ्जुलरी छन्ता छका हाँक्न लुमन्ती वाला छङ्गु ख्वा वया बेछायाकन स्वेगो मञ्जुलरी छन्ता छका हाँक्न नोगानिला हला छालु मनावया मिखा त्यानु चाला छन्ता हे पिया चोना नोगानिला हला छालु मनावया मिखा त्यानु चाला छन्ता हे पिया चोना छाहे खाजता है काजोमा छाहे खाजता है काजोमा छाहे खा जिगुमन बैका बेउमा छेथे थाजेको मनमे जाथे छेथे थाजेको मनमे जाथे ल्यो ल्यो न्याना छाजा कदावे थे स्वेगो मञ्जुलरे छन्ता छका हाँक्न लुमन्ती वाला छङ्गु ख्वा ओया ब्योछा याकन स्वेगो मञ्जुलरे छन्ता छका हाँक्न छिबजा ठाउँ
कन्सियस थिएछ का होला बाला बाला अलिपा बसा कुटो या मैले तिनका होला मे हालेको बाला मलाई त्यो कन्टेस्ट मतलब छैले भाग कार्य भन्छ बच्चा चाहिँ मतलब चाहिँ नर्भस जो चाहिँ यही मलाई मे हाल्दै तस्कम बाला सेलेक्ट जुठे छ कि म जुठे छु चासो सेलेक्ट छु जोजल्पा जोजोलप्पा नाछु मया श्रीना साक्य श्रीना साक्य श्री ना मया मेसिना चले कि आलेक्सिस ना लिकवया जिता थालमो लिकवया जिता थालमो छहे जगैलहा लोमन के है मफुहा लिकवया जिता थालमो लिकवया जिता थालमो छहे जगैलहा लोमन के है मफुहा कबले निसना पला तवै गोलो मती साला चिता कबले निसना पला तवै गोलो मती साला चिता ठीक जो मया बाला दिपा प्र्याक्टिस या मैले मया मे आउ बाला होला क्लास चाहिँ क्या भनेको ल सुके सेना छ नोट ला मे कोने से सम गुरु सम माला होला सेना दिसा ठाउँ चाहिँ सेलेक्ट चलेगा नै चासा जोजल्पा जोजोलप्पा ना छुटे जिको नाम चाहिँ सिल्भिया प्रजापति ख सिल्भिया सिल्भिया छुमी हाल्नु ठाउँ जी चाहिँ थाङ जिमे बाजा अझै पे ढापति मे हालेता ताङ कहाल्दै समय खुवाई कसे तेली कसा खा कासा साई कसे सुला कसा काना काना पिच्चा दाङ दङ नागा बिली छोपौ कासा कुक कसा पतु बदे थी थी कासा जिमी बाजा अझै पेनी थे कासा मेती गुहा जिमी बाजा अझै पेनी थे कासा मेती गुहा थौकनिया मच्चा पे मोबाइल जगा सोइचाने हा थौकनिया मच्चा पे मोबाइल जगा सोइचाने हा थौकनिया मच्चा पे मोबाइल जगा सोइचाने हा लो दया खो दया हाकुमाइचा सिमानाजे थाउ विला कने विला मसिना कोचा छलिनी पुपा थुम याद भए पासामुना चुक्कानानी थिथि कसा मिति गुहा पासामुना चुक्कानानी थिथि कसा मिति गुहा थौकनिया मच्चापी कोथा जगा चन्नी गुहा थौकनिया मच्चापी कोथा जगा चन्नी गुहा थौकनिया मच्चापी कोथा जगा चन्नी गुहा तस्मा हिसिता छु मया सिल्भियाला परफॉर्मेंस नसिके बाधा होला होला त्यो मेज चाहिँ चुइदो सुनार अनि ले मतलब चाहिँ ले चाहिँ चिनादी सुनार हो थो चाहिँ सन्देश प्रजापति जी बानङ चोख अहिले थो मेरा म्युजिक कम्पोजर चाहिँ दिपेन्द्र बजाचार्य अहिले थो मेरा अरेन्जर चाहिँ भूपेन्द्र बजाचार्य ए सँगले ढोकै हो एरेन्जर न ढाँसा भने सला त्यो मेरो गरेर याद के छु छि तो मेरो गरेर याद के छु नि ठो रेकर्ड दिया नै दुला ठेमे थाहा खाला छि चाहिँ तो रेकर्ड याद हुन युट्युब के चाहिँ म छ नि ए कयुगको भिन्दुना दु सासा सेलेक्ट छ त्यसको माला मेला सुबा मामा बा जोजल्पा छिउ मसिका ब्याटेसले बिना मानन्दर बिना मानन्दर आसे पंछी पलख डिना ब्यू जिया का सीमाया मिन्ती निना ब्यू आसे पंछी पलख डिना ब्यू जीव माया ममता छक्यौ
बचीका कथे छागो नुगा प्रिय छंगो थुली छपुलो लुढङ्गा सोए गुआसा छपुलो लुढङ्गा सोए गुआसा नुगा जकहे खंगो फुली जिगो मीखा जकहे पोंगो थुली आसे पंछी पल खडिना ब्यू जिया का सिमाया बिन्दी ना ब्यू आसे पंछी पल खडिना ब्यू बाला छिना पनि म्याल्यो कि हजुर सर छु बाला हाल्यो तर्कन बाला बजाउ सुबा हजुर दिपछि बालके फैठे चाता हजुर हजुर सङ्गीत नेनाबलाई नि सिनाटा उठे छु मलाई गुरु सुथे छु हजुर सङ्गीत गुरु चाहिँ सुथे छिटो छिटो सिनेमपट्टि गुरु पहिला पहिला म तपाईँले बाजा भजनीमा गुरु जुया दिलो मलाई अनि मी हाल्यो बाजा सेनदी अलि पिनी पिनी छकनीको कार्यक्रममै गर्न आउला ए योगको पिन्दन न सेल चासा चासा नेवा आइडल स्पोन्सर बाई सेल्पे सबै सधैँ सपोर्टेड बाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार डिस होम फाइबर नेट एक सही कनेक्सन DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै छ है डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा हरिको बारेमा त म के भन्नु र खै ऊ मेरो जीवनको सारथी नै हो उसको र मेरो सम्बन्ध रगतको भन्दा पनि बलियो छ हाम्रो जस्तो मित्रता त खै बिरलै पाइएला त्यसरी नै तपाईँलाई सधैँ साथ दिने सेलकमको सेल्पे आएको छ नि मोबाइलबाटै पैसा तिर्ने र पाउने सजिलो माध्यम अब मोबाइलबाटै बसी बसी बिना झन्झट सबै सधैँ गर्न सकिन्छ म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Home's FiberNet. स्पोन्सर बाई सेल्पे सबै सधैँ सपोर्टेड बाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार डिस होम फाइबर नेट एक सही कनेक्सन DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै छ है डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा नेवा आइडल एकदमै हबानी कार्यक्रम जुन मलाई छिपिया जुन छे लाना जो बिमुनो को थे प्लेटफॉर्म में दूर कुछ में अभाव छिपा चाहिँ गएको बिल्डिङ चाहिँ औषधि छिसेको नेवा आइडल जजलपा छु मसिका बिहादेछ ने जिगुना अगिना तनुकार जिएलो ओयुक हजुर
तन्से जिथौँ रत्नसभा महर्जन हारातीको मे पटाचारा सके पाया हरे दैव गाईको हाल्ते नागो हजुर हाल्दैछ हरे दैव थो गजागु मारवला हरे दैव थो गजागु मारवला सस हेल्हत जिता भार्जुला सस हेल्हत जिता भार्जुला हरे दैव थो गजागु मारवला गोगु जन्मया पाप जगलातला नसुया जिता श्राप जगलातला गबले मलनिगो दुखायना बिला गबले मलनिगो दुखायना बिला छम छमयना लिया लिया यना छम छमयना लिया लिया यना हर दैव थो गजागु मारवला सुवेन दल त्यसमा बात होला बाला जल मनै आनन्द होला पताचार्य हो त्यसको छु निवासले त्यसको मतलब चाहिँ बालावती सङ्ख्या भएको होला ठिकै चाहिँ अनक म्यावले होला वो सिने लुम्छु द होला मनै यहाँ सुन अगिना जी मला अगिना तन्दुकार मला जस्तै योगीको सुभा चासा सेलेक्ट जुल चासा प्लिज प्लिज जोजल्पा सक्सितमा छु मसिका ग्याडेसले जी सबिन श्रेष्ठ बल्लभो समीर सबिन श्रेष्ठ सबिन श्रेष्ठ कना दियो सबिन जी बल्लभो ए ए आ गुटे मेनिङ तिन तिन ठाउँ सोएको मन चलेर सोएको मन बाल गान्दैछ नि सूर्य सोएको मन झुलेरे छन्त छका हाकन लुमन्ती वला छङ्गु ख्वा वो या ब्युछा याकन स्वेगु मन झुलेरे छन्त छका हाकन लुमन्ती वला छङ्गु ख्वा वो या ब्युछा याकन नुगनिला हल छालु मनावया मिखत्यानु चाल छन्त पिया चोना नुगनिला हल छालु मनावया मिखत्यानु चाल छन्त पिया चोना छ है खाजित है काचोम छ है खाजित है काचोम छ है खा जिगो मन बेका ब्योम स्वेगु मन झुलरे छन्त छका हाकना लुमन्ती वला छङ्गु ख्वा
我要不差呀可能。 सबिन्जु मे हाउ तस्को माला होला मे यो भावे हालबे छौ चाहिँ मे हालबे छौ भाव जुन वइ नि ठो मेन्जन प्ले चाहिँ छि दुनुलो से मतलब सुइटा स्वेग एसे याथना चाहिँ हाउठे छु सुठे हो स्वेग सिता स्वे मास्तो सिता स्वे मास्तो मनु चाहिँ सुरि हो त्यसो छेचमे पाउँला जास सेलक जुल दा जास जोजोलपा गन चाहिँ यसले न सुमन साके छबे मलाई साके छबे अरे मियाले उल्टो गयो त सुमन मियालेलाई एकदमै मचान सोक्छु मलाई अब स्कुल न मियाले ख अब एभि स्कुल भन्न स्कुल जाने अब क्लासेस जाने प्रिन्सिपल मिया कि काटा जाने नेवारले चाहिँ ठाउँ जुन बोधी करिले चिगुलले तारे ए एकदम दुनु चाहिँ एकदम हर्षित छु चाचा नेपाल आइडल भइस नेपाल ठोजने यो को 2000 नेवारको लागि फर्स्ट टाइम ठोज चाहिँ एकदम मनोरञ्जन एकदम लेट आज पक्ली पको ठाउँमा नै को फोजा गले अझै इच्छा लगा यो को सुभात नेवा आइडल चाहिँ विशेषता चाहिँ मतलब चाहिँ दोको जाति लागि ख मलाई छ कि चाहिँ मतलब चाहिँ दोक्स्या भाग काफु तर मे चाहिँ नेपाल भाषामा भाइ मेमा होला सी या थ गुप्त मिनेको थिए जी चाहिँ छिटो जुसगाई रञ्जित जी नालाई टिममै हजुर छन्त जी दाने खसरी मेजिन जी प्रस्तुति यादिनु यादिनु हो सुरेन्द्र हजुर छन्त जी धाथे योगु खसा थोखा छका जित धैब्यो छन्त जी धाथे योगु खसा थोखा छका जित धैब्यो सुनन ताई धका ग्यासा तिजक न्यापन कनाब्यो सुनन ताई धका ग्यासा तिजक न्यापन कनाब्यो छन्त जी धाथे योगु खसा थोखा छका जित धैब्यो म सोया थे मिखा सोया छजित छ ह्याकवया न्यने वया बरु छका यो मधका धारे जित छन्त जी धाथे योगु खसा थोखा छका जित धैब्यो छन्त जी धाथे योगु खसा थोखा छका जित धैब्यो जिन छन्त ये काचोना छङ्गु आसे पिया चोना न्यने वया बरु छका यो मधका धारे जित छन्त जी धाथे योगु खसा थोखा छका जित धैब्यो तो तस्का लोक भाव में स्वयंवराज दाई होला कोही बेला चाहिँ मतलब चाहिँ जो पाके टिम पाके नेवारी टिम पाके कोही बेला एक दोस्रो जान्दै तस्का मतलब चाहिँ मे खेल तस्का चाहिँ बानाउँछ मतलब चाहिँ समास्ति छिनक हालिउला ठ्याक्कै र स्वयं दाई चला खाना मलाई फिल नअठे जो बाला मलाई काकै नौ एकै प्रभाव परेछ छियो काका ए काकाहरूले मतलब चाहिँ बाए चाहिँ नेम दाजु हजुर 6 नम्बरमा काका लड्का सेगुरा छ ए वेकै चाहिँ योको संगीतको प्रभाव दोजना के वे चाहिँ प्रेरणा लागि मिले जलो छ सित योको सुभाय मलाई स्वयं दाइ जुन मतलब चाहिँ जुन खाली डु चाहिँ मलाई परिवार मानस मतलब चाहिँ म्यालमे जन्मे जल चास योको सुभाय चास चास बिजा बिजा जोजलपा 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 त्यो नाचुट्यो जीवना सम्झना ठुसा खपेन सम्झना ठुसा ठुसा हजुर बहिनी मेसिना चाहिँ डुकी
खासैलाई मरु अथवा बाथरुम सिङ्गर ठिक यहाँ सूर्य दिसले सूर्य जो सूर्य दिस सिरी सिरी फसा जिता कुचु कुचु नकल जोवन मुसु मुसु काल सिरी सिरी फसा जिता कुचु कुचु नकल जोवन मुसु मुसु काल वांगो घेला से देना मन जिगु ओला वांगो घेला से देना मन जिगु ओला मन कुचु कुचु मिका जिता निकला सिरी सिरी फसा जिता कुचु कुचु नकला जोवना मुसु मुसु काला सुबह मेहा बाला बाथरूम सिंगर जुसाला उल बाला हला प्र्याक्टिस या झन्कुल बाली अठाउन चाहिँ स्टेज सिंगर जुल नि होला छिप्ने भरे मे मतलब चाहिँ मे हाव भावना बाला मला जास जास सेलेक्ट जुल जास 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 जोजोलप्पा जोजोलप्पा जी उत्तम बज्राचार्य यला गाबाल बाकीका उत्तम बज्राचार्य चुमेजेगा देख्दै थियौँ जी स्वर सम्राट नारायण गोपाल थो तुयुगु भ हाल्दै अब यो त मेरो सिको पालाउले मेठो होला नारायण गोपालले मे चाहिँ नेवा मेको कम हाल्दैछ तुयुगु फोजिगु जिन्दगी खा जिगु खयाना जिगु मजु तुयुगु फोजिगु जिन्दगी खा जिगु खयाना जिगु मजु रंग गे गे रंग गे गे पता छादा रूप जिगु थजु तुयुगु फोजिगु जिन्दगी खा जिगु खयाना जिगु मजु छंगु कलमा चोगु पाखा मेगु कलमा चोकी मखु ओहो यो कोको सुबाका चाहिँ वज्राचार्य यो नाते रहेछ होला नि बिजा बिजा सेलेक्ट जुल बिजा बिजा जोजोलप्पा छु मस्का ब्यारिसले जिउ ना कृष्ण चित्रकार का जी मध्यपुर थिमिना हो यो हजुर कृष्ण चित्रकार हजुर नेपाल से मी हारा देखि तो मैले दिएर फर्स्ट टाइम खट हजुर हजुर भन्नु त हाल्यो पानी दुडी जिन भाकाले रे हजुर बाला हजुर त्यो नेवायु जोडी छ नेवायु लागि त्यो छोया पहिला त हिसाबमा चाहिँ नि जी चाहिँ टुके भाका हजुर बाला दगले बाला कोशिश याउ का होला छे कोशिश या बाला होला छे आदिन दिउ छ नेवा प्रति नेवा आइडल प्रति जुन छ माइ दै दिल छिता यो सुबारो हजुर गोप्य मेनिङ गि दिन न जी छुदै रविन्द्र नारायण हालतौडी ढिरो नेपाल मण्डल राउपति ए हजुर हादिस बाइक बच्चन याले गीत छ नेपाल मण्डल झिक सोनिग झिक पुरखाया थाबाख नेपाल मण्डल झिक सोनिग झिक पुरखाया थाबाख पुर्खा तो तावंग संपदा नापछिको अधिकार ख बाला तर मे शब्दलाई एकदम बाला कृष्ण जो होला चीन मतलब नेपाल मण्डल प्रति तस्क मतलब चाहिँ माया खण्ड मेहाले होला छि जुन मेहाले बोले नि जुन चाहिँ छिउ भने मे त तस्क माया न हाउडो मलाई एजा छि बिचे लगे बच्चा छियो चाहिँ मलाई ताब उठेन जुल मलाई अखि छुकेन दा छ नेपाल प्रति छि नेपाल देव प्रति नेपाल मण्डल प्रति यो कोही छियो चाहिँ माया दोर्यो दो चास सेलेक्ट जुल
जोजलपा जोजुलापा म यहीँ नाच्छु म यहाँ क्रिसा साके त्रिसा कि क्रिसा 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 साके गुरु वर्ष दर्न म यहाँ जी 14 हजुर मेसेना छ नेट कि जी स्कूल एज है वो भोकल क्लास है ओ बालाका कहाली समय लिकवया जित थालवो लिकवया जित थालवो छहे जकयला लोमंके मफुहा वैगु खनिना सती जिला मछासे चोना वैगु खनिना सती जिला मछासे चोना लिकवया जित थालवो लिकवया जित थालवो छहे जकयला लोमंके मफुहा वैगु खनिना सती जिला मछासे चोना वैगु खनिना सती जिला मछासे चोना गब्ले निसे नापला त वैगुलु मन्ती सलजित गब्ले निसे नापला त वैगुलु मन्ती सलजित मन ठुलो जुल्ला जे फर्स्ट टाइम जुली चीजो बाला नि कुबले कुबले गेजिट हासा मतलब चाहिँ हाउ बाला स्टेज हुए बोले घुमे साला नया वाइफाई मको मगला जोजलपा जोजलपा चिगो मसिका ब्याटिसले जी चाहिँ मोनिस मानन्द बज्राचार्य जी पुलाउँछि चाहिँ असम झाबा अहिले आज चुन्नु चाहिँ सामुखसी जी छु नाता हिदे म ठुलो बाल मोनिस मानन्द बज्राचार्य मोनिस हजुर हजुर अनि हालिदिनु सर हजुर थ्याङ्क यू स्वेगु मन जुलरे छन्त छका हकना लुमन्ती वला छङ्गु ख्वा वया ब्युछ याकना कुले जो माटी छि आ म्यारी तरिकाना बाला खड्का काइदी घुमेन्डी मुर्की काइदी वन बारा तल्दा ठुनी मनिस तो चाहिँ एकदमै जुम्सा टरोन्टो छिउ नेवारले चाहिँ तल मतलब चाहिँ मेहालमी लागि तल मतलब चाहिँ टरोन्टो चाहिँ प्लेटफर्म खट्यो होला बिजा सेलेक्ट जुल का थ्याङ्क यू बिजा नेवा आइडल छिका पिसन सोया हे दिला थना अपालम भाजु मेजु पिसन तस्के बालग मे हाला दिला वेक पिन्द मेगु राउने लसुकुसन यानुदु मेगु राउने वेक पिसन थोसी बेन तस्के बालग मे हाला दिरै भल सकाया चना मेगु राउन्ड लचना दिस सुबे नेवा आइडल स्पोन्सर बाई सेल्पे सबै सधैँ सपोर्टेड बाई नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार डिस होम फाइबर नेट एक सही कनेक्सन DHI होम अप्लायन्सेस छुट्टै सहाय डिजिटल भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा नेवा आइडल लाछकुएका समय बाजी वला 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 पुलुकीसी न्याबले ब्याया जकधैमा दकले यामा जिमियाजी लिखा दिले थौं जुई गुमासु जी प्रेम या नाथुली जुई गुमासु चाहे खोजिता हे काचोमा चाहे खोजिता हे काचोमा चाहे खा जिगु मन बेका ब्युमा स्वेगु मन जुलरे छन्ता छका हाकना
सोली से स्वेमगा इसी धुमा मेजु गुली बाला छंगु ख्वा सहये मजिला थति छ बाला नागु सहये मजिला सोली से स्वेमगा स्वेगो मञ्जुलरे छन्त छका हकना नुगानिला हला छालु मनावया मिखात्यानु चाला छन्त हेपिया चोना ए लायरङ मजिता छहेगा छलिसे घौ पलख चोने जी दसगा नेपाया संगीत ख्यो नेवाता जिलजी बेगु छगु त धंगु दबु नेवा आइडल हलिमे थोइकेनु नेवा आइडल नेवा मसिका बेनु नेवा आइडल सकल नेपामिया नेवा आइडल 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 नेवा आइडल